laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilahil awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yetterwodani Allah tabaraka wa ta'ala reweteɗo adiɓe sakkitiɓe. Miɗo seedo wonde ala reweteɗo e goonga nafa rewɗo lorra mo rewali si wona Allah kanko tun kadi o ala hawtidiɗɗo e ɗum. Miɗo seedo wonde o wi'eteɗo Muhammad ɓiɗɗo Abdullahi on ko jiyaɗo Allah, ko nelaɗo Allah, ko nela kolle kadi o yettini ha o acci en e laawol hentingol jemma maggol no waywana ñalorma maggol. La yazigu anha illa halik. O ñotako e maggol si wona on halkiɗo. Yo Allah dandu en halkagol sakko woopel laawol nelaɗo ngol sallallahu alayhi wa sallam. Mi toro Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah juulu e nelaɗo makko on o hisinamo kanko kala e wondiɓɓe makko e ɓengure makko e kala irturɗe laawol jokki laawol makko ngol ha ñande dargal. Yo Allah wattude e maɓɓe. Ɓaawo ɗum mi hiwrike on hiwragol islam, ɗum ko wiigol kisal Allah woni e moɗon, on fo e mon yo Allah hisin en fo e meɗen. Ɓaawo ɗum haray ko saɗi mon ko tooli e nde ɗo nokkure ka wonɗen andinade diina men kam mberi kun anduɗen kun hina fiino ɗuuɗi. Kono haray si tawi kala okki ko mari kon haray guddo ala. Haray ko saɗi mon ko tooli on iwi ka moɗon on hewti ɗo ko on hisuɓe. Yo Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri ruttoɗon kadi ko on hisuɓe. Yo Allah longinan komi yewtata kon ɗo tawa koko egga ka alqur'ana e ka sunna, hara kadi ko welay Allah ɗaɓɓira. Yo taw kadi hara ko e hoore faamu feƴƴiɓe moƴƴiɓe ɓen. Haray hande ko hadis goto maaku nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama wonɗen e ɓanginde ɗo beri ko faamuɗen kon e konngudi karamakoɓe ɓen e kañum oɗo hadisi mo tawata hara nelaɗo hino maaki e makko arba'um min as-sa'ada. Piiji nayi ko jeeya ɗum e malal neɗɗo ka gurnan anna ɗo. Arba'um min as-sa'ada. O hadisi mo wonɗen e jantade ɗo ɓanginen e makko beri kum faamuɗen kum. Hadisi on no ka deftere Ibn Hibban, Imam Hakim no filli hadisi on, Tabrani no filli hadisi on, wa kadhalika Bayhaqi no filli hadisi on e ko hina ɓeeɗo. Hadisi on ko egga ko Sa'd ibn Abi Waqqas, ko e makko woni ko oɗo hadisi egga. Wonde nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam arba'um min as-sa'ada. Piiji nayi ko jeeya ɗum e malal, haysi malal ngal wona ɗon haaɗi. Piiji nayi ko jeeya ɗum e malal. Nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam e nder oɗo hadis ɓe fuɗɗori ko ɓuri himmude kon. Ɓe maaki almar'atu saliha, sonnajo moƴƴo. Ɗimmon ɗum ɓe maaki wal maskanul wasi'a e koɗanɗe e hoɗande yaajude galle yaajude. Tammun ɗum wal jaaru salih e kawtaljo moƴƴo. Nayaɓum ɗum wal markabul hani' e mbaɗɗateeri ɗaatundi. Ɓe maaki wa arba'um min ash-shaqawa. Piiji nayi ko jeeya ɗum e malkiso, ko jeeya ɗum e tampere e sattende. Ɓe maaki almar'atu suu, sonnajo bonɗo. Wal jaaru suu e kawtaljo bonɗo. Wal markabu suu e mbaɗɗateeri bonɗi. Wal maskanu dayiq e galle faaɗuɗe. Mo heɓi ɗum ɗo haray himo e sattende, haray himo e lette. O hadis no filli o hadis kadi Imam Ahmad. Imam Albani no konti hadisi on ko o selluɗo. Ɓe waɗi mo allaqan ala riwayat Ibn Hibban. Hadisi on ko o selluɗo e hoore sarti ko Bukhari Muslim sellinirta kon hadisi on oɗo kan no mari ɗum. Wa hadha al-khabaru an-nabawi al-karim
qad tadammana jumalan min alfawaid nde humpitande annabaku ɗo nde humpitande nenelaɗo humpiti ɗo sallllahu alayhi wa sallam moftani en jumlaji dente immorde e naforiji e gande kama haffa ala ba'di al-umuri al-jaliba lil-farahi was-sa'ada wa hadhara min adadiha al-muqtadiyati lil-mata'ibi wash-shaqawa ko nelaɗo humpiti ɗo mofti jumla dental immorde e naforeji e gande wono hadisi o rerɗiniri e hoore piiji pooɗayɗi welo e malal wono hadisi o rentiniri liddu welo liddu malal hara ko konko ñaawata tampere e malkiso piiji nayi ko jeeya ɗum e malal kanelaɗo maaki ɗon sallllahu alayhi wa sallam arba'un min as-sa'ada piiji nayi ko jeeya ɗum e malal kala huunde immorde e ɗiɗo piiji nayi no e muɗum malal wonande heɓuɗo ɗum on ko woni gundo ngal ɗo malal tawde kala huunde immorde e ɗiɗo piiji nayi ko duumoday ɗum e neɗɗo on no fanɗi ko neɗɗo on seedata e ɗum ɗo tuma kala o seedi e mum goɗɗum ngo kadi artanaymo wondugol neɗɗo on e sonnaajo ma wondugol mo e hoɗande ka o hoɗi ɗon ma wondugol mo e kawtal ma mbaɗɗateeri ko wondande duumudu ɗum e gurdam makko ɗan koko gurdam neɗɗo on wawata timmude e ɓaawo ɗiɗo ka neɗɗo on waaway wuurugol gurdam timmuɗam ɗaɓɓaɗam hara o wonda e modibbo kanko o jombaka ha o maaya gurdam ɗam hare no wondanimo hara ko gurdam gasuɗam neɗɗo no wona ka gurdam makko ka o wuuri ɗo ha o maaya hara o ala e suudu kanko o hoɗa hare ɗam gurdam ɗo no foti neɗɗo no wona ka gurdam makko ka hoore leydi ɗo ka o wuuri ɗon ha o maaya o wonda hay e gooto ala kawtal ko kanko tu ɗam gurdam ɗon haray ko gurdam welɗam ka neɗɗo on no wawi wonde ka hoore leydi ɗo ha o maaya hara o waɗɗaki o ƴawali e hoore oto wo ha o maaya o ƴawali e hoore weloru wona motoru wona otowal wona avion wona bateau o ƴawali e hoore puccu wona ngeloba ha o maaya hare ɗan ɗo gurdam oɗo wuuri e jang awa joni noon moƴƴugol ɗiɗo ko jeeya ɗum e malal awa bonugol ɗiɗo kadi ko contraire malal kala heɓuɗo liddu ɗiɗo hare oɗo no e soñja ono e ɓittende ono e kasara nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɗiɗo piiji nayi linteteɗi ɗo ko jeeya ɗum e malal ɗiɗo piiji nayi hay si tawi malal majji on ɓuttu majji on ko ka aduna dimɗe nafoore mum nden ko yawɗum ka anna ɗo si wona tun ɗum no wona sabu wallitagol neɗɗo on e hoore diina makko kankadi e laahara makko on wa hadihi saada wa in kanat saadatun dunyawiya wa thamaratuha ajila illa anna asbabaha wa wujudaha min a'dami ma yu'inu al-'abda ala amri dinihi wa akhirati no ɗiɗo piiji nayi ɗi tawtara ko malal wonande neɗɗo hay fii laatike malal mungal ko malal aduna yanko dimɗe mum ɗen nafoore mum ɗen tono mum on ko yaccinana neɗɗo on ka gurdam anna ɗo si wona ɗum ɗo no wona sabu woodede ɗum ɗo no jeeya e ko ɓuri mawnude ko wallitoto jiyaɗo on e hoore diina makko e laahara makko on yo Allah malin anna e laahara nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe fuɗɗori ɗiɗo piiji nayi ɓe fuɗɗori sonnajo moƴƴo ɓe maaki almar'atu saliha sonnajo moƴƴo ko malal ɓiɗɗo gorko ka anna ɗo
wa kadhalika heɓugol modibbo moƴƴo ko malal wonande sonnajo ka hoore leydi ɗo ko malal wonande sonnajo fal mar'atu saliha khayru mata'i dunya sonnajo moƴƴo koko ɓuri moƴƴude e dakamme e nafooreji ko woni e gurnan anna ɗan kama qala sallallahu alayhi wa sallam ad-dunya kulluha mata' wa khayru mata'i dunya al-mar'atu saliha akhrajahu muslim wa ghayruhu min hadith abdullah ibn amr wa fi riwayat an-nisa'i wa ibn majah innama ad-dunya mata' wa laysa min mata'i ad-dunya shay'un afdal min al-mar'ati as-salihah sahahu al-albani fi sahih al-jami' kanelaɗo maaki ɗon sallallahu alayhi wa sallam yo musidɓe julɓe tedduɓe kanelaɗo maaki ɗon sonnajo moƴƴo ɓuri moƴƴude e dakammeji gurnan anna ɗam fof ko sonnajo moƴƴo ɓuri moƴƴude wona nelaɗo makiri noon sallallahu alayhi wa sallam aduna on fof koko foti aduna on fof koko weeli aduna on koko laba ko ɓuri fotude ko ɓuri dakamme e nder dakammeji anna ɗin fof nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam ko sonnajo moƴƴo yo Allah moƴƴinan en sonnaɓe men ɓen ɓe ala ɓen sonnaɓe en turki Allah subhanahu wa hokkuɓe sonnaɓe moƴƴuɓe on hadisi ɗon ko imam muslim filli hadisi on ko eggaɗo abdullah ibnu amrin no ari e fillayigo ka nasa'i ibnu majah filli wonde nelaɗo maaki ande no gurdan anna ɗan ko dakamme anna no foti anna hino weeli kono noon alaka aduna dakamme ɓurɗe welde ɓurɗe moƴƴude hewtiti sonnajo moƴƴo on hadis ɗon kadi albani no sellini kañum hadis on sahihul jami fama kawni lmar'ati saliha mata'an dunyawiya bima tudkhiluhu ala zawjiha min sururin wa bahja wa bima tahmilu ma'ahu min humumin wa mashakil fahiya kadhalika tu'inu zawjaha ala amri al-akhirah wono woniri noon musidɓe julɓe tedduɓe sonnajo moƴƴo ko dakamme gurdan aduna sabu ko tawi o naaday e hoore o naaday e moodi makko welo welo e hentagol yeeso o rondanto moodi makko himmeji e muskilaji e soñjaji e problémeji ko o rondi kon wa kadhalika sonnajo on no waawi wallitade moodi makko e hoore fiyaake laahara ɗen kadi o wallitoma e fiyaake diina kan mo heɓi ɗum hare o heɓi no ari e fillayigo ka imam hakim filli oɗo hadis tigi wonde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no sifi ko homboni sonnajo moƴƴo on ko homboni sonnajo malaɗo on ko sonnajo hombo goɗɗo heɓata hara o woni malaɗo nelaɗo maki on ɗon hadis famina saadati lmar'a as-saliha no jeeya e malal sonnajo moƴƴo on taraha fatu ujibuka ay sonnajo ma yo musidɗo julɗo gorko o yi'a haynoɗamo yi'amo o welama o hawnama o ngalɗinama hakke ko tawi kon himo gasi so on adda téléphone ji ɗi ngam waɗe silence na ɗum on ɗi waway dransugol e nga ko waɗe silence donc haray si tawi woni goɗɗo heɓi sonnajo moƴƴo nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam no jeeya e malal sonnajo on a yi'aymo o hawnama o welama wa taghibu anha fata'manha ala nafsiha wa malika si a wirnike e makko tawa ala ɗon kadi tawa hiɗa hooli ɓernde ma nden no ɓutti sabu o reenay hoore makko o reena jawdi ndin kadi o reena kadi ɓengure ma nden o reena galle ma ɗen si a heɓi on sonnajo haray a heɓi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no sifi sonnajo moƴƴo on e hadisi goo ɓe maaki hayrun nisa'i ko ɓuri moƴƴude e sonnaɓe ɓen allati tasurruhu ida nadara ko on sonnajo weltinowo moodi mum si tawi moodi makko daarimo
wa tuti'uhu ida amara o ɗofto moodi makko si moodi makko yamirimo wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah o lundota ko moodi makko ka wonki makko e ka jawdi makko moodi makko yi'ata ko mettatamo ka wonki makko e ka jawdi makko mo heɓi ɗum hare o malama o hadisi ɗo ko imam ahmad filli e nasa'i imam hakim ɓe fof ɓe filli oɗo hadisi on ko eggade abi hurayra albani no sellini on ɗon hadisi kadi wona nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam sifori kañum sonnajo on kan nokkugo ko hombo mo no faala sonnajo reseteɗo ko hombo o resata nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam tazawwaju reseyo worɓe alwaduda alwaluda fa inni mukathirum bikum umama yawma alqiyama nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam ko ono yo duhiɓe rese sonnaɓe ɓe yiɗidirɗon e muɗum jibinoɓe saabu honɗum min komi ɗuɗɗinorowo on mofte ɗen ñande dargal mi mantora mofte an ɗen ɗuɗugol majje ko ɗum waɗi rerɗen resugol sonnaɓe ɓe tawatara hiɗen yiɗidiri e muɗum wota hay e goto forcé e dewgal yo goɗɗo resu mo yiɗuɗo ɗum ko ɗum mimmi ay fayre ɓe wonɓe nakude sonnaɓe yaha karma ko fiyo ɗum yiɗi ɗum se dewgal ngal ko jiggol ngol ka ɗum haaɗi wo ngal dewgal fotugal ngal ko ɗon haaɗi si tawi ngaygu woni e dewgal probléme e sonjaji woni e dewgal hare sitta kergal ɓutta dok sabu neɗɗo on wawata gasugol ɓaawo hewtutugol ka galle ka o woni ɗon si tawi an a ɓuttini wo ɓernde ma nden no henti foddeyɗa ka yaasi si a naati e nder suudu ndun tawan wawa siko e kaso wonɗa hare an hiɗa e lette hare an hiɗa e probléme hare an hiɗa e ɓittede hare anna on hare welanama an sabu allah subhanahu wa ta'ala ka waɗi ɗon deeƴireji men ɗin koye nokkel ɗiɗi koka cuuɗi men e ka rewɓe men ɓen ko ɗum allah subhanahu wa ta'ala waɗi deeƴere neɗɗo si tawi neɗɗo on heɓali ka o deeƴa ka suudu makko o heɓali ka o deeƴa e sonnaji makko on hare o no nguli hare no go no nguli ko ɓuri moƴƴude e sonnaɓe ɓen ko on mo tawatara moodi makko weltoraymo sabu mbaadi makko labani ndin sabu o hentinayi yeeso makko ngon o moƴƴinayi mbaadi makko ndin o laɓɓinayi coñci makko ɗin o laɓɓinayi nokkure makko nden o dankoto ɓandu makko ndun o hentinayi ɓandu makko ndun ta wona himo accitiri hoore makko wako sorti e waande yo sonnajo on eto tawa himo heɓɓita hoore makko sabu chaque fois hare himo looti e sa'iji ɗin fof himo wuji nebban ka suudu makko himo waɗi parfum e makko ka suudu makko sangata e moodi makko hewti ka ara ko on ɓuri moƴƴude e sonnaɓe ɓen kono si tawi sonnajo on himo akkitiri hoore makko ni ko honno moodi makko weltorta oɗo ko homboni ko faala ko kaani ko hombo faala ko ñiddi kala koko laba kon yiɗi kala koko laaɓi kon ko yiɗi ko ɗum waɗi hay yimoɓe wi si laaɓi labama hay mo heɓatano faala yo kala sonnajo eto o wawa heɓɓitagol hoore makko sabu laɓɓingol ɓandu makko ndun e sa'iji ɗin fof kala ko tawi kon welata moodi makko ka ɓandu makko o itta si tawi o sonnajo ɗo sifori ni moodi makko si daarima o weltato wa kadhalika sonnajo moƴƴo on si tawi moodi makko yamirimo hunde harana ko harmi o ɗoftotomo o lundotako moodi makko ka wonki makko o lundotako moodi makko ka jawdi makko fii kanko himo mari jawdi o hirtintake jungo moodi makko o soƴƴintake hina ko o faala o waɗata koko welata allah subhanahu wa ta'ala kon hooti taw no wela moodi makko ɗum watta e jawdi makko ndi ko o ɗo woni sonnajo no heewi e sonnaɓe ɓen ɓe tawata hara ka dewal hoorugol lendi zedi machallah ɓe luttetake gilbabu on ko yudunina ko machallah ko ha ka ɗaɓɓa ɗon julde nden o fijirta kono haqqe moodi makko on himo raɓɓinɗini e muɗum himo hulana moƴƴa si tawi sonnajo raɓɓinɗinike e moodi makko haqqeji moodi makko ɗin yo andu himo hulana moƴƴa ala
mo haqqe mum mawni e hoore sonnajo hewtiti moodi makko ala mo haqqe mum mawni e hoore gorko hewtiti yumma makko wona min wallini oɗo sariya ko makugi nelaɗo ɗin Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗum woni ko feññinani en ɗum e konngudi karamakoɓe ɓen sonnaɓe ɓen haqqe moodi maɓɓe on no ɓuri no mawni e hoore maɓɓe ɓuri yumma maɓɓe e ben maɓɓe Muhammad bon Salihu al Uthaymin rahimahullahu ta'ala ɓe maaki haysi tawi sonnajo o moodi makko wi'i wo taw yahu ka yumma makko hara misal ta o yahu yumma makko wi'imo yo yahu moodi makko wimo ta o yahu ko yo ardin konngol moodi makko ngon e hoore konngol nene makko jaara heɓuɗomo aw ɗum lehino muusi en sabu ko ɓa oɗo sonnajo jibinama o dankama ha o mawni ha koppi ɗin ɓawli si o gorko ari wino faala o ka kono si tawi hara ko Allah daali hunde ko honɗum wodani en innama kana qawlu almuminin ida du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na ko laatoto konngol gomɗinɓe ɓen kan ko laatoto konngol gomɗinɓe ɓen kan si tawi ɓe noddama ñaawore Allah nden ene laaɗo makko on ko nde ɓe wiyata min nani min ɗoftike ko ɗum woni konngol sonnajo on ko ɗum woni konngol kala neɗɗo julɗo wona sonnajo tum si tawi tabiti selli ken ɗum ɗo ko Allah daali ɗum ɗo ko nelaaɗo maaki nde hunde haray ko honɗum wodani e musidɓe julɓe tedduɓe ko wiigol en jaɓi na wiigol awa haqqille jaɓata ɗum awa haray hewtanila depuis kan hay nene an depuis kan hay nene an donc haray yo sonna ɓen wattu yila e ɗum ɗon yo en andu wonde sonnajo moƴƴo on mo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam sifani en wonde ko on woni ko haanuɗen e ɗaɓɓude resen yo worɓe sonnajo ɓe maaki on alwaduda hiya allati tukthiru tawadduda wattahabbab li zawjiha hiya tilka almar'atu allati qala fiha annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ala ukhbirukum binisa'ikum min ahli aljanna الودود الولود التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمدا حتى ترضى أين هن من هؤلاء النساء في زماننا قليل ما هن sonnajo moƴƴo on yiɗi ko on etotoɗo faggito jiggol moodi makko o ɗaɓɓa jiggol moodi makko o ɗaɓɓira ɗum ko tawtara tikkinta joomi meɗen tabaraka wa ta'ala on mo nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yeeti en fii muɗum nelaaɗo maaki on accata mi humpita on sonnaaɓe mon ɓen naatooɓe aljanna ɓen nisa'ukum min ahlil janna on accata mi humpita on yomi yeeto on sonnaɓe mum yahoɓe aljanna ɓen ɓe maaki alwaduda ko sonnaɓe heewuɓe ɗaɓɓugol jiggol moodi mum yiɗidiraɓe e feeboodi muɗum on mo tawtara ko jibinowo yo Allah waɗu sonnaɓe ɓen jibinoɓe ɓe ala ɓe okkaka ɓiɓɓe ɓen yo Allah subahana taala okkuɓe kamɓe kadi torki Allah waɗu jogii ɗon on sonnajo mo tawtara si tawi o tooñama ida dulimat si o tooñama hara hay o tooñagoy naagoy kanko tooñi o ƴetta junngo makko ngon o fawa e juuɗe moodi makko ɗen o wiya mi munnotaako mi meeɗata munnande sintere ndiyan abbere mi maɗɗotaako haa weltoɗaa komi maaya heeje ma weltanoɗaa sa weltanakilan haray mi maatike haray miɗa anndi Allah tikkanilan ko honto ɓen woni hannde no fanɗi honto ɓen woni ɓen no fanɗi awa ko ɓen woni sonnaɓe yahoɓe aljanna ɓen hiɗon faala aljanna
ɗum nonnaaki si tawi ko ɗum ɗo heɓorta hare on yarlike ɓen sonnaɓe no woodigoy no woodi wiyeɓe si tawi aljanna on ko ɗon heddi hara mi yaafike aljanna on a yiiray ɗum kuuɗe maɓɓe ɗen koni yo wota on tigi jokkiri moodi muɗum fodde no foti no weli fodde hino laba fodde hino no wadde komi faala kon wota a jokkiri o faale maɗen an a yi'aali ka nelaɗo maaki ɗon sallllahu alayhi wa sallam ida sallati lmar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha aw ba'laha dakhalat jannata rabbiha kama qala sallllahu alayhi wa sallam e a yi'aali nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam no ƴetti wiisa sonnajo on waɗi piiji nayi wiisa makko on ka aljanna wona wiisa Amérique wona Europe piiji nayi pette si tawi sonnajo juuli waɓutuji makko ɗin joyi ɓawnde tawhidi makko on timmi o hoori lewru makko suumayi o reeni farju makko on o reeni ɓanndu makko ndun o feññinanaali worɓe jananɓe ɓen ka yaasi sakko ɓe tuuye ɗum o reeni hoore makko o ɗoftii moodi makko nelaaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam o naatay aljanna joomi makko e fee kadi kisal yo Allah waɗu on sonnaaɓe naatooɓe aljanna e fee moodiɓɓe mon ɓen toode allahu akbar sonnaajo moƴƴo mo tawata hara si a ndaarimo o weltinte si a yamirimo o inna sami'ina wa ata'na mi nani mi jaɓi sonnaajo mo tawata hara si a hewtiti ka suudu o accitay kala ko jokki ko jocci kon o ɗowtama o jaɓɓoma o dowtama haa ka suudu o ndaara ko haton ginɗa e muɗum o walla ma si o yalta o jokka e haaji makko harana sonnaajo on e hino saabije ɗen ɗon mi hewti saabijen ɗon mi hewti naa sifa ɓen ɗon naa ɓen wona haaleede fiimo wona sonnaaɓe ɓe tawata ɓen hara ko avion si tawi a nelii taw ko 30 minutes si immo harno ƴettude elan naa ɓen ɗum no satta e gorko a wi'igol sonnaajo ma waɗanin huunde kaari o ƴetta elan taw landoɗamin na mbiɗa miijitaade watteyla moƴƴa ko ɓuri e heewde e sonnaɓɓen kadi moodi maɓɓe wiyay waɗanan ɗon hara hananano sonnaajo ka o jooɗo ha moodi makko wiya wallam mi ittakoje wiya wallam mi ittakoje hey wankinani bemma kafe ɗon wankinan bemma kafe ɗon min mi hettotako sonnaɓe julɓe ɗofte moodi moɗon moƴƴe e maɓɓe hasibitoron noon kadi koni yo moƴƴine anniyeji mon ɗin e ɗi ɗoftareji wota on moƴƴor e moodi moɗon kadi hanniye wonde no o raɗora siina moɗon kadi ta wona moƴƴagol e makko hollugol a komin woni debbo on oɗa ko jiiɗ oɗa wona debbo ko gorko harana ɗum kadi hasibitor ko wonɗa wadde kon ta waɗiran moodi ma ittere mone waɗir ko waɗirta kon fi Allah hara ko ndiyam ɓuuɓuɗam ma hara ko zihun ƴettuɗa ɓannanɗa moodi ma udditanɗamo hasibitorɗa ɗum ɗon bima'ana waɗirɗa ɗum ɗon fi ɗaɓɓere baraji ka Allah hara ko ɗum ɗon ko waɗirɗa ɗum ko ɗaɓɓere baraji ka Allah waɗirɗa wona anniye fi hollugol awa min komin woni debbo on o anda o heeɓi debbo arna ɗum hara ko waɗirɗa ka ɓerdema ko fiyu Allah weltanoma wallahi ñande goo si a maapike si a heeɓi ande
no wodanma wi'ugol Allah mi torike ma si tawi hiɗa andi nde ñande komi ƴetti ndiyan ɗam mi ɓannani moodi an ko fiima an Allah wona fi yo sodanan complet wona fi paɗe an ɗen no lanni wona fi miɗa fokkiti miɗa mari yahugol haaju fi yo newnanan ko fiima an Allah mi torike ma an Allah ittana ndeɗo ande wallahi Allah ittante Allah ittante ande ma nden ko imma o ittanama nden non ande tigi ma ɗum o lontinanama ko ɓuri ɗum e moƴƴude ma ɗum o duña e maɗa bone molanaɗo wonnoɗo arde ma ɗum o maranama ɗum ka aljanna kono toriɗo Allah on e hoore ɓernde laaɓuɗe o perdata moƴƴine hasibite moƴƴine laɓɓine ɓerɗe mon ɗe moƴƴinon anniyeji mon ɗin bal en fof moƴƴinen anniyeji men ɗin moƴƴinen ɓerɗe men ɗen ɓerɗe ɗen lannali moƴƴude ayi goɗɗo no waɗa ko moƴƴiɗo ha ñande goo o waɗoya goɗɗum goo ko hollayma wonde nde ɓernde o no woodi ko mariɗo harana ko feeñiɗo laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal yo Allah moƴƴin alhaaliji men ɗin rutte arte ka teeren arte kag Allah tuubu ila Allah wa kadhalika min sa'adati almar'ati almuslima الزوج الصالح وهو الذي يكفي امرأته مؤن الحياة ويعينها على أمر دينها وكذلك نجيا ملال سناjo julɗo on heɓugol modibbo moƴƴo ko on woni daraniɗo mo fi hiwugol diina makko kan hiwa gurdam makko ɗan ɓannanamo kala ko haton guine muɗum ko tatare no wallitomo ka gurdam makko e lahara makko mo heeɓi ɗum ɗo kadi hara o heeɓi sonna hara o heeɓi modibbo yo Allah moƴƴin modiɓɓe mon ɓen ɓe ala modiɓɓe men yo Allah okkuɓe modiɓɓe moƴƴuɓe nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam ɗimmun ɗum e ko wonta kon sabu malede jiyaɗo on ka anna ɗo wal maskanul wasi'a e hoɗande yaajude nelaɗo no ɓangi ɓeydi e riwayogo ka imam hakim waddaru takunu wasi'a kathiratul marafiq galle yaajuɗa ɗen ko heewu ɗum tawa no ɗuuɗi saamurji ɗin no ɗuuɗi tawa tande nden hino yaaji tawa salon on hino yaaji tawa saamurji ɗin hino yaaji mo heɓi ɗum ɗo hare o heɓi ka o fowto kono mi andinima liddu ɗum kadi ko sonja liddu ɗum kadi ko sonja heɓugol galle ɓittiɗe ko sonja hoɗande laaɓude nden hentinayi wonki si goɗɗo heɓi hoɗande tawa galle makko no laaɓi no laba no yaaji ɓernde makko nden hentoto ta no woodi ka o foofa ko ɗum waɗi ko enen ka meɗen ɓa enen teren jino satti ko ga yiyata galle hoyi faaɗu koye itti koye yaha wano ka meɗen konakiri hara ko saare anna ka seraji gago enen e yetti Allah ga no woodi ka foofe wonɓe ɓen ka saare hara ko korontintode sa cuhoy no sokkidira ayi bafaɗo ta goɗɗo no hoɗi ɗon sikka ko pakkari kembu ta goɗɗo no hoɗi ɗon si haaju ma yani e takkitagol e saare nokkeli goo e hurgo si a naati ka hurgo si a naati ka duus ko ɓittiɗa o soɓe ɗen hootitay ɗe yiltoto hakke ko tawi duus on naatotako mo heɓi sifa ɗen galle hare ono e tana heɓugol galle yaajuɗe ɗe tawata ɗen hara a ɓittaaki siko ɓiɓɓe ma ɓen hiɓe e nokku siko juuɓe ma janɗo hiɓe e nokku siko sukaɓe ɓen hiɓe e nokku heɓugol ɗum ko jeyaɗum e malal neɗɗo ka gurdan an ɗum ko jeyaɗe e ɓuttu an tun e moodi ma e samuron ɗum ko ɓuttu ɗum ko malal ɗum hentinayi wonki ɗum hentinayi wonki leddu mum on faaɗinayi wonki nelaɗo maaki sallllahu alih w sallama
ka tammum wal jaru salih e kawtal jo moƴƴo mo heɓi kadi kawtal jo moƴƴo hara o heɓi fa huwa alladi yakuffu adahu an jiranihi wa yuhsinu ilayhim bi fi ma'ashihim wa akhiratihim wa qad wassana rabbuna tabaraka wa ta'ala bil jar faqal wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junub kawtal jo moƴƴo on ko on woni surowo lorra makko on e kawtal ɓe makko ɓen ko on mo tawata hara o moƴƴoto e kawtal ɓe makko ɓen ka gurdam maɓɓe ka laahara maɓɓe joomi men tabaraka wa ta'ala o wasiki en fi kawtal Allah daali rewe joomi moɗo rewe Allah wata on hawtude e makko hay e hunde jibinɓe on ɓe moƴƴe e maɓɓe moƴƴe kadi e joomiraɓe ɓardodiral moƴƴe aleti maɓɓe miskina ɓen moƴƴe e kawtal ɓe ɓardodiraɓe e kawtal ɓe jananɓe kono kawtal ɓen fof moƴƴe e maɓɓe mo heeɓi kawtal jo moƴƴo hara o heeɓi kadi tawa si ndiyan ƴawi hiɗa ala ɗon coñci ma ɗin ka yaasi a mafaaki si futuro heewi jertoɗe maɗen naataali a mafaaki si tawi a wejjiti a sokali suudu ma ndun a mafaaki si tawi koɓe luttima ɓaawo ma a mafaaki si o heɓay ka o jooɗo hare a heɓi kono si a anditi a yalti a sokali suudu ma ndu reedu ma ɗum waɗa malaw o yano ɗon tawa ko ya noddu to yahu ka suudu an sokanala ɗamari goɗɗo mo wonduɗa e galle ɗum ko tana ɗum ko ɓitte ɗum ko soñdia yo Allah dandu en kawtal jo bonɗo kawtal jo moƴƴo on ko o woni yi'owo moƴƴi ma ɗin o sakana yimɓe ɓen o yi'a bonɗi ma ɗin o sura si a heɓi kawtal jo bonɗo ɗum ko malkiso si o yii moƴƴi ma ɗin o suuɗa ɗi si o nani yimɓe ɓa ɓen no heey yimɓe ɓen no woola inde ma moƴƴino nden ka yaasi o inna komin ɓuri andude on komin wonde makko ta on daarumo ka yaasi ɓe inna daarale ko gonga goy daarale ko gonga mo heɓi sifa ɗum hara heɓi tana o inna komin wondi komin andino wayi ta on daarumo ka yaasi min andino wayi o saaka bonɗi maɗin o ubba moƴƴi maɗin sa heeɓi on hara heeɓi ɓittende yo Allah dandu en kawtal jo bonɗo yo Allah moƴƴina yo Allah moƴƴi en moƴƴina kawtal e men ɓen musidɓe julɓe tedduɓe yen andu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kankadi o seerali mo wasiyo en fii ko wiyete kon kawtal yeyi ha kamɓe tigi ɓe maake jibrilu seerallay mo wasiyolam fii kawtal ha mi sikki wonde o adda yamirore joni wonde simi maayi kawtaljo an o ronaylan wona ɓiɓɓe am ɓe ronirtalan noon hatta donantu annahu sayuwarrithuhu nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam ɓe yottini kadi moƴƴa fi haqqeji kawtal ha ɓe amaki ma amana bi gomɗinalilan min gomɗinalilan man bata sha'ban wa jaruhu ja'i'un ila jambi wa huwa ya'lamu bihi nelaɗo maki sallllahu alih w sallam e hadis mo bazzar fili tabrani imam albani sellini hadis o sahihul jami wonde gomɗinalilan min muhammad hoolakilan gomɗinaki hoolaki annabaku an kun e nelal an ngal on neɗɗo waaluɗo tawi himo haari tef ñiiri ndin no heddi ka gilaser tawa kawtaljo makko on takko makko no weela taala himo andi kawtaljo makko on no weela o gomɗinane laaɗo hiɗon wattila ɗo awa kawtalɓe men ɓen moƴƴoɗen e kawtalɓe men ɓen kamɓe kadi e moƴƴo e men yo Allah moƴƴin Allah haaliji men ɗin naya ɓunɗum nelaɗo maki wal markabul hani mbaɗɗa teeri ɗaatundi mo heeɓi ɗum hare ko malal pellet hande natugol ma e kattugal ma ngal tun ndemaral ngal tun huɓɓina kilim nangangal yaaha sa fokkiti a yahi sa ari a ari e ɗum ko ɓuttu kono liddu ɗum ko tana on landotolan
oto koro la ilaha illallah mo Allah rondi ɗum haraw heɓi mbaɗɗateri ɗaatudi ko malal nokkugo nelaɗo Allah sallam ɓanginani en findi mbaɗɗateri ɓe maki wa dabbatu takunu wati'a fatul hiqaka bi ashabika tawa mbaɗɗateri ma ndin ko yawudi si a fokkiti a hewtoyi ka yata ɗon en o zamanu meɗen ɗo hande pelletti heɓugol otowal ɗatugal ngal tawtara wona puusetengal hitande go Allah arsikanno taxi yum korohum mi puusay ka station ɗo ha e 10 heures mi yeggitata oto koro ha ñande mi maayi ɓa oto koro si a nangodiri e ɗum ko o yeetotoma woni o yaha ha o landoma ya yeewi paɗe ma ɗen mbeɗa yewtida e goɗɗo wallahi o jerdino e oto koro ha o wujji compule ɓengu makko o yeeyi kanko sifani langoy o wujji compule ɓengu makko naati ka suudu o wujji o e yeeyogo watti o ton gasali kadi andi sa okkodiri e mum ngal yeetotoma woni ayi ɗo ko buusiyol gotol ni ko ɗum o ratinde buusi goto pette yaw sooda buusi on sa soodi buusi on ari a monti nga wiyama non ayi carburateur ɗa duwa sansude o si carburateur moƴƴa ɗum adda e buusiji ɗin bonu soodu ɗum tun si ɗon gasi ɓen hingal sofude ay radiateur on a ɗaɓɓa radiateur jano ara ɓuttini ɗaɓɓuɗon tun kadi ɗon hendoto tun kadi climatise e kan ɗuma e amortisseur o go watta wadde ɓawa to kun ɓenna ko ɗo tun heddi ndeyɗa gayne ɗon o enna pilaquette ko non nde ɗano bona ndeyɗa gaynide ɗeɗa ɗano fuɗɗade ndeyɗa gaynideyɗa ɗano fuɗɗade si a wi'i heemi ronki o inna awa suddan ɗaɓɓu baasi suddalan ɗo ka si a gaynatalan awa suddan ɗaɓɓo ko suddiralan ɗaɓɓa baasi molnaɗo sudda wona ɗon hitande arɗa o ta boni ɓuri ka bonno ɗon oto koro nelaɗo gongi ɓe gongi e ɗiɗo ɓe sifani en ɗo ko non woniri ɗum ko soñdia ko ɗum waɗi ɓe maki wa arba'u min ashaqawa piiji nayyi ɗin ko jeeya ɗum e malkiso ɗiɗo piiji nayyi kadi ɗiɗo ko malkiso almar'atu suu sonnajo bonɗo e galle tentini si on woni ha hebbinanima suudu a suusata yaltingol mo a heɓi tana a yaltini o ɓiɓɓe ɓen felle kural ka hoore ɓe waɗatama heɓi tana sonnajo bonɗo e galle hiɗa e jang ha naata ka suudu tawi mo fonti ɗengal makko ngal sa wooli en o wola 3 mo a hoolaki e hoore wonkimaki e jawdi ma ndin si a ndaarimo o pooɗa toni ɗin nde laaɓi o pooɗa toni ɗin 2 métre sa wi darotako miɗa hula on sonnajo no hulɓinanmi sonnajo andowo wonde no waɗɗi ɗoftagol moodi makko wiya ari o ƴetta fetere waɗa ka noppi makko mi hulay heƴata e an mi hulay tan piko kiris LAAWOL KISAL ko laawol peewal e ɓantal sonnajo jaabotoɗo moodi makko pooɗa ɗen ngal makko ngal sa taƴikemo inna e wonay ɗo ha dar ngal daro memminota tun a anda ka ittuɗalan ɗon Allahu akbar
sonnajo sifori ni haray himo hulana e wiyata yaha yiite ɓayna min jogi yiite aljanna kono ko wiyata haray miɗa hulanimo sabu ñande goo nelaɗo ɓangini sallllahu alayhi wa sallam dey wonde sonnajo on dey yo o ndaaru moodi makko moƴƴa ko o woni aljanna ma e yiite ma ɗimmon ɗum e malkiso on ɓe maaki wal jaaru suuwi kawtaljo bonɗo jikku mo tatata surata ɗengal makko ngal e kawtal makko o tottata haqqeji makko ɗin o yaafotako ko makko kon kanko mo yiɓi ɗum kadi si o yi'i moƴƴere e ma o surra so yii bone e ma o saaka mo heɓi ɗum hara e heɓi ko hulɓi ɗi hiɗen molora Allah subhanahu wa ta'ala e kawtoljo bonɗo nelaɗo maaki wal markabu soo e mbaɗɗateri bonɗi ɗum ɗon en sifike mo heɓi oto koro hara heɓi tana si woni a wi ngal fo ngal wona tutnef jawdi ma ndin fof ko ɗon yaata ɗulle ngal moƴƴata sa accitinga kanga woni ɗon nga wiya suddam mi wona ɗo ko an winoyɗa faala langoyɗa andi ka ƴettoyɗa alan ton sikkude otogal ngal kadi wolata ɗum kera anda par ka suuduɗa alan ɗon nattalan noon kera nattay si a wi a watta a soñjike sa acciti wona ka woni ɗon na yaɓon ɗum e malkisonlaɗo maaki wal maskanu doyiq e hoɗande ɓittinde mo tawata hara ko ya waalo ka suudu koyɗe maɗe wona ka yaas suudu njung ɗon andi ko hoore nen sorata koyɗen fof wona ka yaas mo heɓi ɗum hara heɓi soñdia yo Allah subahana taala malinin en ɗiɗo piiji nayyi torki Allah subahana itti ka bawgal makko o malinira en ɗiɗo piiji nayyi yo Allah waɗan en ɗum yo Allah so okki mala anna e lahara yo Allah moƴƴin haajuji men ɗi yo Allah firta en arsikaji men ɗi yo Allah subahana taala okku en yela yetta o danda en huula mawla torki Allah subahana taala yo Allah firta en arsikaji men ɗi o renana en yaaɓe jooɗiɓe musidɓe meɗen kala wonɓe e immiɓe ka muɗum hewtiti ɗo e jang yo Allah ruttu en fof ka mawɗon kadi e jang yo Allah moƴƴi alhaaliji mon ɗi yo Allah waɗa barke fa e monɓe torki Allah subahana taala Allah tan sentoto e junubu yo Allah moƴƴin alhaaliji men ne fof e meɗen yo Allah waɗa jiggol e yurmede hakkude meɗen e resdiraɓe men ɓen torki Allah subahanahu wa ta'ala yo Allah waɗa jiggo yurmede hakkude ɓiɓɓe men ɓe e mawɓe men ɓe yo Allah subahanahu wa ta'ala fewnan en lamɓe men ɓen yo Allah dande en jeera ka leydi meɗen ɗo torki Allah subahanahu wa ta'ala moƴƴin alhaaliji men ɗin yo Allah subahanahu wa ta'ala ardin e hoore meɗen ɓurɗo en moƴƴude torki Allah tabaraka wa ta'ala on yo Allah firta en arsikaji men ɗi wonɓe janggoɗe o lokkuɓe gande torki Allah subahanahu waɗu jiggo yumen hakkude modiɓe mon ɓen yo Allah okku en gandal nafaygal ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد LAAWOL KISAL ko laawol peewal e ɓantal